យើងមកដល់លេងទៀតអូដូចនៅផ្សារថ្មីអូមួយទៅunbox បាយយកគ្នាកាញ់ something គេជិះ1ម៉ោងម្នាក់5នាទីជាងនេះស្ថោយឯងស្ដីគេរីតអត់គ្នាបងម៉ែណៃបងម៉ែណៃឡើយណា10 20នាទីរំបាត់ចៃ11ចាំតាំងបែរយក We are ready to go outfit check ចៅប៉ាពុកប៉ា Hello អ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome to vlog ថ្មី and vlog ថ្ងៃនេះគឺយើងមកដើរលេងនៅវៀតណាមគ្នាខ្ញុំគាត់កំពុងតែឈរហៅ Grab នៅខាងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំដើរចេញមកមុខនេះដើម្បីថតដោយសារនៅនេះវារៀងពលឺស្អាតជាង Wow ភ្នាក់ងារបុក Grab មកដើរលេងលើកនេះរៀងប្លែកតិចឯងព្រោះដោយសារដើរលេងរាល់ដង it's either ខ្ញុំទៅបែបជា world trip ដែលយើងត្រូវថតវីដេអូឲ្យខាង brand ឬមួយក៏ខ្ញុំទៅជាមួយនឹង my boyfriend ដោយសារគាត់មានមិត្តភក្តិនៅក្រៅប្រទេសហើយពេលខ្លះគាត់ដើរលេងជាមួយនឹង colleague របស់គាត់អីចឹង and then គាត់យកខ្ញុំទៅដែរ but this time គឺយើងមកដើរលេងបែបជា trip ផ្ទាល់ខ្លួនម្ដងអត់មានការងារអីត្រូវថតទេគឺចង់មកបែបយើង holiday ដើរលេងជុំគ្នាសប្បាយៗលោកដើរទៅ coffee អានេះមកលោកមុនខ្ញុំធ្លាប់មកម្ដងតែដល់គ្នា The coffee is quite good នោះបានមីឥឡូវទិញកាហ្វេសិនចាំសិតទៀត Okay Hey Ui No background Ice latte Ice latte? Yeah, with no sugar Okay, no sugar. Much salt Mơ buồn còn Ủa, anh đi từ nổ hả? Anh đi matcha matcha bát gì xong thanh nó ní những lọt màu mặt đòn là có khi lượng môn mình đến lượng môn mà nhà em nấu cà phê cứ mặt đó cả lá cao cái vô má cứ cả lá cao mà hay bên nó thật làm pi đồ because cà phê tật bậy summer phone nó đi dùng trong cửa đấy mình dùng nó có món khó tôi ra thay nhung vậy khó rồi con đập trở lại tay nhung cho bạn thay nhung mà ban hàng mặt trà tè lời con đặt mặt trà áo cho người lời háo cà phê mà cao tiền this is the packaging and let's try trăm tích quanh đầu quanh một kề lý bảy this one approved the size we are nhiều không xa cả hey let's go I don't know Ôi, còn cái gì đây hết rồi, giờ đi lấy hàng rồi. có thang mới Hết rồi. làm sao lỗ trai mà mấy bạn vô đựng anh đi lỗ oh no lời dương ta hỏi nhắm mấy kì nhắm phở man is it phở I thought biết tới nhắm bánh canh something tô đa man cái lỗ tiền cái lỗ cả đa lên ở toàn chấp đam sụp búa tập ban cà phê cao ta lợi nhung bay trước clear vào đây mình cả đau ấy từ sọc không ai là tỏ kia nơi đi cục cả đau đây đau mình xua mình chỉ cam tô bột ôi đôi nắp xả thôi ở lợi dương mà đo xa thăm mày gì let me show you mình tròn chua ra về this phở mà liền nè I think we should go somewhere else are you sure are you sure you want to come if you want nó biết tao hỏi lái xe thôi nhưng mà nó chọn thế này it's cold trên mình trên nhà hàng nha vì mình chân trẻ
xung quanh đi bạn nè bà hai bên nè từ rồi chụp một từ đấy chụp vô chụp hiệp let's see the menu and order fly on Ô này on đỡ phải này. nghỉ Có một phê nó nhân ra mà liền đi. Chẳng tích mà liền cái lặng. Mơ ta tụi mãi trên tụi liền cái lặng mà. mà liền bật bật mua cái hai Ơi, bị xương bay nhau ấy. Chị hả? bay kêu clear Quanh clear rồi. bạn ơi tục mò tục bây giờ cái đài khlang Ây thế, mò cái đào với here at the phở place mình nâng tư cái lại cái là bậy bàn tay mình được chọn pe so là giờ mình nhắm cái lại như vậy Khi là bay than ơi chắc cái lại là bay. cái lại là bậy cái lại cái xa đó nè bàn tay ở phở mà chan phân bị hiểu lấy chẳng nè Đọc được là trong ngày theo phút thấy cái này ní đặt audio tầng ở mong bà hai chị mic ở thầm vậy tôi thọt vlog một ngày năng cứ mình chỉ cả đặt audio làm pi bị đòn người cứ rượt khluồn anh mong á admin mới but anyways for để nhung mang nhâm nó cái này ní nó cứ to be honest mẹ nhung ru chiết ở sâu chỉ ngay play cái pi phở lụn nó không ai đọc nè actually mình có tham phở để nhung thọt nhung nó không ai hiện miền chiết chừng nắng but it's okay the sa plan initially cứ dừng mau phở cái này miền mình được chọn nóតែមនុស្សច្រើនពេកចង់ក៏យើងចូលហាងចិត្តហ្នឹងឥឡូវចេញពីញ៉ាំ phở យើងបន្តដំណើរឡើង Grab ទៅទៀតហើយគឺយើងទៅ Book Street ឥឡូវមក voice over ហ្មងទៅដោយសារដាច់ audio អស់ហើយ video នេះអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមកដើរលេងនៅ Ho Chi Minh ហ្នឹងគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យមកកន្លែង Book Street និយាយទៅអាហ្នឹងគឺវាមានមួយផ្លូវទៅអញ្ចឹងហ្មងហើយគេលក់សិតតែសភៅគ្រឿង souvenir និយាយទៅរបស់អនុស្សាវរីយ៍ប្លែកៗស្អាតៗហើយប្រភេទសភៅក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងមេឃចិត្តភ្លៀងបន្តគ្នាអញ្ចឹងតូបខ្លះគេសារអីវ៉ាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវឃើញមានសភៅអង់គ្លេសឃើញពីច្រើនសិតតែសភៅភាសាវៀតណាមបើយ៉ាដូចតគ្នាឃើញអញ្ចឹងនៅនេះគឺកន្លែងគេស្អាតហើយសំខាន់ vibe គេឡើង chill cozy ហ្មងហើយ in case អ្នកនរគ្នាមកវៀតណាមចង់ទិញរបស់ souvenir យកទៅផ្ញើមិត្តភ័ក្តិអីនៅខ្មែរអញ្ចឹងអាចមកហោនៅនេះបានព្រោះអីខ្ញុំឃើញមានច្រើនតែគាត់ថាតម្លៃក៏វារៀងគួរសមទៅតាមនឹងដែរប្រាប់រឿងមួយអ្នកនរគ្នាមុននឹងថតកន្លះម៉ោងមុនគឺមានជាការដាច់ audio ទាំងអស់មកដោយសារអី I think ខ្ញុំច្រឡំបិទ mic ទៅ mic ហ្នឹងវាអត់ឮទេ so ចាំ voice over a bit sad ហើយថតមាន check មើលអញ្ចឹងចេះទៅយើងទៅណាបង Really Now you can vote over all one. Team bus Sorry. Nào vậy? $150 for 1%. For how long? ឥឡូវយើងចង់ឡើងជិះ City Bus របស់គេនេះមាន Wi-Fi free ទៀតអូតាតិចភ្លៀងហ៎ $350. And ម្នាក់5រៀលជាង Cảm ơn. Oh wait what is Okay, can. what is it ភ្លៀងទៅធ្វើមិនចង់ Okay. Này on check nè. Thôi đi. Mặc check ai kê cho một đòn. Oops I don't know CE ចូលយកកដា Let's go cái chi mà màu á mà nè thèm miếng chiếng thì rất So if it's rain, then you're gonna get one first. Lang chi nâng cái ao cá nè I think ចង់ថាមានជាការហួសចិត្តជាមួយនឹងកាសនេះជាខ្លាំងគេឲ្យនឹងខ្ញុំស្មានតាគេនិយាយបកស្រាយពី history ឬមួយក៏អីចឹងណាពេលស្ដាប់ទៅអត់មានលឺអីទាំងអស់លឺតែភ្លេងខ្ញុំមិនដឹងថាគេផ្លិចចាក់ឬមួយក៏មិនទេប៉ុន្តែលើនឹងវាមាន language ឲ្យយើង choose ទៀត so it must be something
mình mà màu bọc mỏng á quiet Bắt tay gì ra lấy vô trắng thank you bỏ ôi nhá take meal I don't want to nhâm cái tư lại chẳng ai cái phở cát chẳng ai mình bị liêu lòng cũng là không tại đáo từ chị metro tới mặt đồ lại như thế ăn sao này ngoài nộp phở cát Phúc Lũng so we're going here ăn củ môi sông Thảo Tiến your office then another one is the land Do you still want to date her? if I were a dog which breed Chihuahua មួយខ្ញុំអត់តបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាគាត់ដែលពាក់មួកនេះគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ my boyfriend ហើយគាត់ជនជាតិឥណ្ឌូឯងប៉ុន្តែគាត់មកធ្វើការនៅហូជីមីញនេះដូចជាមួយឆ្នាំអីហីអញ្ចឹងមកដើរលេងនេះក៏បានគាត់នាំជួយដើរជួយថាយើងត្រូវទៅណាទៅដោយរបៀបណាអីចឹងដូចថ្ងៃហ្នឹងមកជិះ metro ហ្នឹងកុំតាគាត់នៅឯកុំអីពួកខ្ញុំត្រូវជិះ Grab ទៅអស់លុយច្រើនឥឡូវមកម៉ានទេ What time is it ម៉ោង 5 មានអ្នកនរគ្នាឥឡូវហ្នឹងដំបងហោជី Grab ទៅម្ដុំកន្លែងដំបងហោជី Grab ទៅវិញប៉ុន្តែ it turn out Grab អស់លុយច្រើនពេកចឹងឥឡូវយើងជិះ metro វិញអស់ម្នាក់ម៉ានអត់តន់ដឹងទេតែបើយើងជិះ Grab I think អស់ 5 10 year in total ទាំងអស់គ្នាកុំមានអ៊ីចូមកកុំអីអត់បានជិះទេ because of him is Thank you អ៊ីចូជិះ metro នេះគឺយើងត្រូវការ visa card ទេអ្នកនរគ្នាសំណាងដែរខ្ញុំមកនេះខ្ញុំដាក់ visa card មកឡើង3 I think អញ្ចឹងទៅចែកគ្នាប្រើបានហើយជិះនេះគឺអស់តិចមែនតើ I think ដូចជាអស់ខ្ទង់ 1000 ព្រោះខ្ញុំមកគ្នាទាំងអស់8នាក់9នាក់ទាំងអ៊ីយ៉ូទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមិនជិះ Grab អាចនឹងអស់ដល់ខ្ទង់$15អីប៉ុន្តែនេះយើងអស់ម្នាក់តប្រហែល1000ដើរទៅរកអីញ៉ាំមែនរកខាងឯនោះដើរច្រើន feeling ចង់ដាច់ជើងមុននឹងគ្នាខ្ញុំម្នាក់គាត់អាលៀកដៃជាមួយនឹងចានហ្វឥឡូវយើងចូល pharmacy ហៅទិញអីលាបសិន The weather is so gloomy after the rain មិនមានអត់ហើយឡើងអាលៀកដៃអាលៀកខ្លាំងទៀត finally ដល់កន្លែងញ៉ាំហើយហូបច្រើនមែន menu គេឡើងក្រាស់ menu គេឡើងដូចស្ពៅអាយ so hungry the best of the best okay អានេះ comment yep I feel call ថៃ this one is បាញ់ឆាវអានេះដូចនំគ្រក់តែមានផ្គាក្នុងហូបនេះគឺដូចតែយើងញ៉ាំនៅខ្មែរស្រីបាញ់សុងបាញ់ឆាវបាញ់ហយ What happened We're done ឯងបើតែញ៉ាំទៅនេះបានទេម៉ាន1លានអស់ម៉ាន1លានម៉ាន2លានអើយតឹងពួរអានងួយដេក
បើដេកបានដេកនេះចង់ទៅផ្ទះដេកមួយដេកខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាឈឺជើងទៀតបើម្ហូបឆ្ងាញ់ញ៉ាំអស់ច្រើន and I think ឥឡូវហ្នឹងគឺដើរទៅរក milk tea ញ៉ាំម្នាក់មួយកែវហើយបាទយើងទៅវិញជួយស្អែកជួយតម្លាក់នៅកន្លែងដូរលុយទេ តែយើងត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយ អាយ៉ា គ្រឿងសមុទ្រ Nan dari berau. we need to be more humble without spending បងកំង milk tea That's a lot 1 2 3 4 5 6 7 8កែវអស់ 617000 610000មែនមក25 This place I don't know but កន្លែងលក់ milk tea គេឡើងធំទៅយើងមុននឹងទៅតែវិញយើងមកអង្គុយញ៉ាំ milk tea ឈឿលេងប្រហែលជា1ម៉ោងសិនបានយើងត្រឡប់ទៅតែវិញគេអត់បានទិញអីប៉ុន្តែបានចូលទិញក្រែមមួយងាកមិញ It smells so good. Unboxing. Passport. So we can go there. Hooray. Yeah. go to Taiwan I rather spend money apply I think this one and it pop ketchup hình xéo and this one is more like hình gloss តែវាមាន glitter ពណ៌ច្រើនពណ៌ so let's test ដល់មានឃើញ Yeah, you have to represent it. The nail, yeah. Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង vlog មួយនេះគឺនឹងបញ្ចប់ធំឥឡូវហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំថត vlog មួយថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់វានៅ video បន្ទាប់ So I hope you guys enjoyed this Vietnam vlog with me ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត vlog របៀបខ្ញុំដើរលេងអញ្ចឹងអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំបានចាំខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងទៀត Anyways, bye. I will see you guys in the next video.